Khironi Megwe Hidialong BJP Mass joining a Jamaica. Prekjam political party pen OC Bangpharut Proxy applicable circuit atung BJP along Kachin Bedum. West Karbi along Khironi number 7 Kopili constituency along Pini an Batai Proxy BJP Mass joining Paman Pontanglo. CM Tuliram Ronghang Akemangke Karbi along Adang Pi Arlo Penamat ASDC Congress Lapen Nonamat Karbi along regional political Kangtang Kring APHRC Pencheng Lok Kedoan Aphan Karbiang Longalong Amen Kapachevang un Ipinji Aphan Mate BJP Asong Pen Akapreke Pabedet Nang Jipupen Batay BJP Mazoning Ajamek Bivaratla Lason Thosi Pinichitini Pai Inkora Troxy Ani Lethota Khironi Megwe Hidialong Pusitame Mazoning Bipon Bangso Hut Hadak Aradaphan Sonpli Alam The Chachaktakanglo Kechengsi, Tovar, Hini, Ringwell, Kethom, Lokacharya Hem Mati School Lapen, Pli, Open Stage, Heihui, Ningkan Isi, Angbong, Kipiponja Pans EM Rong Hangasang Hopen Lampi, Chachaktakan. Lapen Labangso Melong Congress ASDC Lapen APHRC Asongatung, Abui Ingwaidunsi, BJP, Abuyalong, Asokbui, Pangchodun Pusi, Nilituma Piranke, Rensing Teron, Birta, Nangpali. Kopili constituency long non pen kita chorlo lason joining program kita Megwe India long teron rong pen rong teron la pen tiari la pen ke Gurkha tu Nepali tu pangrum pet pen dak bang Bharut Thokra bang Thoksikera pho abang kubang piatu APSLC Congress la pen SPN ci open tin kar biang long mate BJP party long na chupa pasi dadak open mini consensus do nak ada kami ini dak bitu consensus lo ye PSLC kan Congress COC BJP party lo yang cukup ada ke pai komo se opposition se konflik masa perang nan anjoin pik kasi long si beta truck proxy na ke tin na ke join lo ini Assam long kami muni tum chini sinon BTR election kami pada kami Congress ke zero lo nasi Heglong lo dak Karbi Anglong kami Congress lo peni PSLC tumke rat si karejek lo hera tumpan apong kacobai asayang ding sialang tumke ke thanok tasu chini si kunu tum hong so party pen COC dak BJP party long na chepaok cukup pada keluang tu lo dak deh